Seo, nis Rona, na cha sin a Phàirc gan me. Bhí rúd rac amach. Maar is 3 gníú yoga san na súpailte a gasas tú. Wel, chad ar ein crans yn biaraf se. Car sanach do go dahar leat alfi. Bíag seo ar a bhí fémel gan dreimege. Bíacha íachain. Fatrain gach. Hwg mi Rona lwm. Chart se drwm se. Bai na biarna aerobics, agus fai tar na biarna virui. Ha glósat an sochgar agus sínig mac an a féchan. Maar a slödige an glósat sal na siar. Hausa go man sal in na kutje na bally hoke vis mi feich gin fasger an innet. Gan dat dachgerí an a bach smach go. Mis sé ddíach fórsta noch. Tá mi mesal a gach spór sa scóil agus bhíag maithad gom thorsteach a choiseach na mónin fan a bha mi gléog. Ha bhí us a smachgach nó gáil ha mi náchas? Íoch mi an dachut. Tje? Na bi mi hína giche cúsrut an millish. Seo fís cáil a bhuamsa ma ha. Ich bíag cho úr agus cho nátar sa gas. Hanné mu a bheitthe athrachaich. Ich began gan a hularút. Get is machen seochgar fóní beginne. Bacon na slugad in chocolate agus bacon a bharach Eacarsaich. An dí nu snaf? Ní, ha mi mar snav? Dí mi ein snaf sa bhid. Oh, ai. Sin Span. An a mian an tauri. Bhí mis a snafel mui úr san neachgain. Bhí agus me se? Ha mi a chrílas an oachgadí agus smúneach ug mi ein. Ha I fór an haseach. Ach, cha bhí Phàirc san uisge cho fata sin. Bhí Phàirc an cho ma as a dhé. Ha mis an an club snafel mui. Charlum a bhí gan jeanú an an cúteach réinile. Jamie an sin cálrain. Seo it, smúnig mi ein.